Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Haka kendai terik unai luar arajar arpuar. Kawai tuk polsa kala satu nagasnong light so plia. Kabadan haki tain soora. Bat la register kias yakni jingja hasora police station. Hadin kat tukan iski la don giblai I yakni tuk hamairang. Markum tahi ki Pulit na sora police station kila lech hamairang. Bat la jingarap jingi Pulit na mairang kila lap yakni tuk kabala satu. Bat hadin bala penap srip kila yok ban kem ya arngut ki brio hamairang. Kini ke arnut ke bala sakyam kila itu babuan ki tuk begitu dayna shlong. Baya kani lale hapo ke jingalam jong weu briu na Nongsohma kasnong kabadan ha Eastern West Khasi Hills District. Haka khat pratarik unai luar haka por khandai biji minmiet ki Pulit na sora kila hiar sa kasnong Nongsohma bat lingba ke jingalam jong weu ni ki basakyam kila yo ban kem yu nong yalam jong kita ki nong tu. Na ke jingalam jong u haka tehi ke miet ki Pulit kila yo ban kurup kawai skuti bat arteli ki tuk. Haka step ko babuat pat ka khat khandai terik unai lur arajar arpuar ka ju ka kunhun jong ki Pulit na sora police station hapo ka jingalam jong officer in charge wa pinhun lang MCM haringkar u inspector Prianglin CM in charge Nongsohma beat house u SI Stephen Nongspung investigation officer jong ka case bat ka special team na Shillong kila yo kurup sa khatwai teli ki tuk nagasnong Nongsohma ka Pulit kila lap ru ka jakasna kali hanong krem kadong ka badan hanong Nongsohma mat hangtai ki penlum thup ye ki tuk begitu ban penkeladur penkeladar bat ban pendai de ki number Thuk boro ki tuk ki balai okurup ki dan khat santeli bat ka wei ka skuti kila dan laingot ki bala sakyam hakani ki jingja ki Pulit ki dang tokit nya shu ye ki basakyam. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.